Sciopero de s'avvamini po pazienti siadi. De grasa ant a comenzare su sciopero de s'avvamini, is pazienti chi tenint bisongiu de su serviziu de assistenza domiziliare integrada. Dat annunziadu cun un'annottu s'assozziu in Rundineddas de Carbonia. Funt a sa de 15 disi de sciopero i maladios chi giai de 2 ascidas non tenint assistenza né de dottoris né de infermeris e pedint chi si torradu a ponnere su pranu becciu de assistenza in domo. Boleus narant a rispostas seguras a s'ora e all'estru e chi non lompint seus prontos a fare su sciopero de s'avvamini, a redurre s'alimentada de su 50% finas a passare a coito a su 100% e a lompi a su sciopero de s'asidi. I leviatori sozialis. Sa Regione at agattadu prus de 12,5 milioni de euro pro pagare istantis depios po is leviatori sozialis in deroga de su 2014. S'assessora regionale a su traballu Virginia Mura a riseru at iscrittu a Simpisi, segundu s'accordiu intre is istituzionis firmadu su 18 de maio passau, donende disponimentu po sighire cun is pagamentos de atera 30 disi a is chi gosant de mobilidade. Simpisi at a pagare puru un atteru mese de cascia integrada straordinaria a is traballadoris chi non aiant arricciu nudda. Is resursa abogadas, spricat s'assessora Mura, non firmant sa carada chi teneus a totoi cun su guvernu po ottenni su dinari chi fartat finas a lompi a montare totu su 2014, a carada chi a s'imbessi andat innantis cun confianza. De d'ogna manera, serra s'assessora, Simpisi at depi coitare andi bogare su dinari po i leviatori sozialis de su 2015. Portuvesme SRL Alcoa. Chi su statu de superfirmada non at essi cunfirmadu, post a cabu de Doniasantu, sa Portuvesme SRL at a serrare su stabilimentu boghendinci totu su personale derettu e nou. Custu cantu dezidiu de s'asienda e comunicau sera mengianu a sa rappresentanza sindacale de fabbrica, che at espressadu pensamentu mannu a su cantu comunicadu de sa Portuvesme SRL. A su per sa chistione energia, i deputados de su PD Emanuele Gani e Siro Marroccu ant presentadu un'interrogata a su ministru de crescimento economico po cumprendi cali funt is fainas chi tenint intenzione de portare innantis po chi aparri sa 'ina de s'energia. Aparrende in chistioni de dibattas industrialis, is traballadoris ex Alcoa, martis a mengianu e isotto, ant andare a fare una trattoria ante su portali de su stabilimento po un'atera chescia in Casteddu a sotto su palazzo de sa Regione. Attentaus in Franza, banderas abasciadas in totu is uffizios de sa Regione Sardigna, unu sinnu po pigai parte a su corruttu depi is attentaus acontessius in Parigi. Da dezidiu su presidente Franciscu Pigliaru, chi commentat una fraccada spantosa po males e scedas, su peus de su terrorismu prus attriviu si lasat sena fueddus e s'arrecordat s'importu de chisti valori prus artus chi sa zivilidade nostra ha ganau. Propriu in Parigi, prus de 2 seculus a oi, cussu valoris ant agattadu s'espressada de prus a Tuliu chi totu s'Europa e parti de su mundu ant imprassadu. Sa Sardigna in tre est accantu a su populu franzesu, a is persones fertas e a famiglias issoru. A tobiu cun sa literatura innarcadu. Custumeria innarcadu in s'oratorio de s'Egresia de Santu Nicolau, a partire dai 6, s'at a fare sa premiada dei vincitori de su primu concursu letterariu Fueddus de Perda. A sa contesida concordata de s'Assozziu Culturale in Ulàcadu, s'ant a liggi is poesias chi ant pigadu parte a su concursu e ad a cantare su coru polifonicu Collegium Musicum de Sant'Adi.